I pozdrav svima ljudi. Evo mene večerom. Tu je hleb crni što sam vam pominjala. Imamo kajmak. I večeramo. I tu su barem kifle, to sam već snimala. Evo i ništa, eto, večeram. Ja ovako to na kašiku. I ovako. Da li još neko bude jede kajmak? Ništa, danas sam cijeli dan u nekom raspremanju sobe i nikako da raspremim. Toliko sam toga zalamatala da ono nikako da raspremim, ne da mi se. Tako da ljudi, polako, ali sigurno. U suštini, eto, bliže mi se Uzbekistan za Uskrs. Mnogo se radujem tom putovanju. Baš sam onako srećna. Danas sam vam snimala video. Što se tiče videa, ima, kako se zove, karmini. Birala sam za Uzbekistan karmine. Pa ima kolekcija patika povoljnih koje svako može sebi priuštiti do 1002. A koje mogu da budu prelepe uz neki styling. Snimila sam također kruksice koje imam. Jako mi je to bilo zabavno to dok sam se pakovala. Samo tako pomislim, ako mi nešto obanja još stvari, da može mama da iskoristi, pošto ona dosta moćavija od mene, ili neka drugarica, ili tako nekome poklonim. Ja, znači, nekako totalno demotivisana za dijetu. Znači, uopće nisam da. Nikako krenem na dijetu. Gledala sam malo tenis. Znači, Sabalenka, ljudi, koliko je prelepa. Ne mogu da verujem. Baš onako gotivim. I pobjedila je Ribakovu, da. Znači, onako mnogo se lepo veselila, bila srećna, je baš tako sve u fullu. Najslađi moment mi je bio Veronik, ono je došao da joj čestita i sve to. Onako baš lep par. I njemu je onako baš istrenirano tijelo, super su mi oboje. Ništa, on je došao da se ona čestita sa njom. Ta nagrada i to. I donio kuća. Znate ljudi kako je preslatko, znači ona je ljubila kuća, mazila kuća, ona publika je navijala, dobijala naravno aplauz. I ona je jednom trenutku kuće uzela i ona kao frižider gdje je voda. Tu kad spustila se kuća, sveže, znači ljudi preslatko. Eto tako ti je to kad si kuće Marina Sabalenke. Zanimljivo. Tako da eto, hvala što ste gledali video. To je to novitete, pa se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!